Koliko imate bivola, koliko bivolica? Imamo 70 bivolica i tu je jedan bivo i on je poprilično zauzet sa svim svojim ženama, ali do sada je stigao da obavlja posao. Pa to je bukvalno se naziva haremski vid držanja grla, to je goveda. Znači on jedan obslužuje celo stado? Da, malo je smršao, ali mislim da mogu da ga razumem pošto ima toliko obaveza. Geografski nalazimo se kod ušća Begije u Tisu, između sela Knićanin, Perlez i Titel. Ovo je salaš koji je moj otac kupio pre, sad će biti 20 godina uskoro. Po meni se izdvoje odnosno na sve ostale salaše, malo sam subjektivan i boga mi ovo je jedina farma vodenih bivola koja ima ovoliki broj grla, jel te. A danas bivolicu idu da vide svoj novi dom, da kažem. Idu na Obetsku baru. Ovo je danas jedan svečani dan, dolazi nam prvo krdo bivola na Obetsku baru. Bivoli će na Obetskoj bari biti ograđeni u jednom delu koji će biti slobodan za posetu zainteresovanim posetiocima i bivoli tu imaju jako važnu ulogu povratka staništa, odnosno uklanjaće zelenilo koje je tu preraslo, invazivne vrste, korove i svojim prisustvom će taj biodiverzitet, odnosno prirodnu raznovrsnost nekadašnje Obetske bare vratiti na videlo. Ovaj rezervat iza nas je pre nekoliko dana proslavio čak 150 godina od postojanja, jedan je od najstarijih zaštićenih područja na svetu i ono što želimo da postignemo jeste sa ovim bivolima koji upravo stižu sad, evo očekujemo kamion, jeste da primenimo neke prirodna rešenja na popravljanje situacije. Naime, režim vode u samom rezervatu je poremećen već dosta godina unazad zbog klimatskih promjena, zbog nekih promjena u ekosistemu, tako da se ove nekadašnje otvorene bare i ta neka staništa su izgubljena. Evo vidimo iza nas da je puno toga već zaraslo i to nije dobro po prirodu. Ali ono što goveda treba da urade jeste da prosto pojedu tu vegetaciju, da prokrče put i da se trudimo da vratimo izgubljene vrste. Ono što je potrebno jeste i što želimo da uradimo na kraju krajeva jeste da vratimo nekadašnje spektakularne velike kolonije čaplji koje su bile ovde. Dakle, sve evropske vrste čaplji su se ovde gnezdile, uključujući i malog vranca i velikog vranca, odnosno ove dve vrste kormorana. Hoćemo da povećamo populaciju belorepana, pa možda i orla kliktaša, ima tu gomila nekih ugroženih vrsta koje hoćemo da vratimo. A ovde sad oni imaju poseban matrijarhat sistem i to je sve već podeljeno. Tamo će morati da bude nova glavna bivolica, tako da će biti tučnjava dok se ne dokaže ko je glavna od njih. I koliko bivola danas putuje za Obetsku baru odavde? Danas sa nama putuje 9 bivolica sa 9 mladih telića i onda će nam se priključiti još jedan mužjak, još jedan bivo koji će naknadno stići na baru, tako da ukupno 10 odraslih i 9 mladih. I naravno sve te bivolice koje dolaze tamo su već gravidne, odnosno očekuju novo potomstvo, tako da će se taj broj ubrzo povećati. Pa uglavnom smo izdvojili da budu mlađi, tako da se nije baš kod njih izdvojio taj neki status ko je šta, ali ima jedna starija koja ima oko 8 godina, ona će tu da vodi kolo u narednom periodu, pa ćemo vidjeti tamo šta se dešava. Bivoli kao rešenje za uklanjanje viška vegetacije, posebno ovim vlažnim staništima, kao što je Obetska bara, je nešto, jedan, da kažemo, proces koji se primenjuje širom Evrope pa decenijima unazad. To radi naše kolege u delti Dunava, to rade kolege na brojnim lokacijama u Mađarskoj, rade u Nemačkoj, rade u Češkoj, u Bugarskoj znamo i tako dalje. Bivoli, ovi vodeni bivoli koji se nalaze u Evropi, u principu živjeli su na ovim područjima pa hiljadama godina unazad. Samo smo ih mi vremenom izgubili jer nisu bili zanimljivi ekonomski za modernog stočara, modernog čoveka, farmera, kako to kažemo danas, ali imaju zaista neverovatnu primjenu, jer oni su ovako vrlo otporne životinje, mogu da jedu hranu vrlo različitog porekla i za sobom vuku gomilu pozitivnih stvari. Oni rasejavaju semena biljaka, iza sebe privlače razne druge životinje, otvaraju put, prave neka mikrostaništa kojima se razmnožavaju žabe, ribe, za njima dolazi gomila ptica, ogroman broj insekata. Dakle, ti bivoli u stvari služe da povežu jedan sistem u jednom zdravom ekosistemu i mi ćemo to ovde sigurno da postignemo. Tu će nam se, nadamo se, i priključiti čaplja govedarica. Tu su naravno ptice vodenih staništa, barske kokice, liske, petlovani i slično, ali imat ćemo i ptice koje se hrane insektima, mušicama koje će se oko samih goveda nalaziti. Očekujemo tu šarenu paletu ptica. Ćale je uzeo bivole iz Novog Pazara, to je bio neki hobija i tako da kažemo, koji se kasnije razvijao. U principu sve ostalo smo prodavali, bivolice nismo uspeli da prodamo i oni su se namnožile i u suštini sad živimo od njih.
To je uzeo zato što se on još seća njegov, čini mi se da je uvijek imao 2 bivola koje su bile zaprežna, a to nije neka strana životinja za ova podneblja. Ranije je bilo dosta više bivola, ne samo Sandžak i taj deo, nego takođe i kod nas u Vojvodini. Ovo je jedno od najvećih domaćinstava koje drži bivole u Srbiji. Zato smo mi odabrali našeg domaćina Živicu. Životinje su koje su jako otporne na različite klimatske uslove, vole da provode dosta vremena u bari, što će biti super za njih, obzirom da je obedska bara u pitanju, i jako su otporni i na niske temperature. Nije potrebna nikakva intervencija ljudi, veterinara i slično, to je jako minimalno, tako da su za održavanje, da kažemo, laki. Sa mladima su u sistemu krava tele, odnosno bivolice će same negovati svoju mlađ. Ja imam utisak da su dosta pitomiji u odnosu na ostalo stoku. Vodili smo ih na Novosadski sajam i onda upoređujem, da kažem, psihu i bivola i ostali krava. Bivoli su mnogo ležerniji, opušteniji u odnosu na ostale krave. Bivoli će ovde da urade ono što ne mogu da urade stotine ljudi, paljenjem, krčenjem, sečenjem, mašinama. Oni će na potpuno prirodan način, bez ikakvog zagađenja, korišćenja fosilnih goriva, teške mehanizacije, uznemiravanja i buke, uraditi stvar koja je po prirodu dobra. Jeste da riču pomalo, imaju vrlo karakteristično oglašavanje, ali to naravno nije ni izbliza onoj buci koju stvaraju teške mašine. Javno preduzeće Vojvodina šume svakako kao upravljač sprovodi aktivnosti na zaštiti i očuvanju vlažnih staništa i vodenih staništa Obedske bare. Ono što su aktivne mere upravljanja naše jesu da se ta staništa održavaju i dovode u neko stanje koje je povoljno za prirodu. Sa pojavom intenzivnog uticaja klimatskih promjena uočili smo da ta staništa brzo zarastaju. Tako da sa jednog načina mehaničkog održavanja ovih staništa prelazimo na način blizak prirodi, a to je pomoću vodenih bivola. I ovo je jedna nova epoha za zaštitu prirode i baš na Obedskoj bari je izuzetno važna da vodena staništa, vlažne livade održavamo pomoću bioloških mera, a to je ispašom vodenih bivola. Puno vremena smo zajednički potrošili na to da izdefinišemo područje na kom će da budu bivoli, odnosno koliko je područja dovoljno na početku, da se pripreme trase za ograde, da se nađe mesto gde će biti neka buduća štala, da se dogovorimo koja je to neka dodatna hrana koja im treba u početku, na koji način će oni ovde da se prilagode. A oni sad dolaze s jednog područja gde su boravili u ogromnom stadu, odnosno krdu koje je bilo preko 180 životinja, sad će biti u malo manjoj grupi, ali se nadamo da će ta grupa vremenom da raste. Tako da ovo je period sigurno jedno pola godine priprema. Zašto baš bivoli? Pa bara je vrlo misteriozna i vrlo prirodno zahtevno stanište gde imamo i delove gde se nalazi živo blato, močvare, vode, plavno područje sa visokim vodenim talasima. Na takvim staništima mogu opstati samo takve životinje kao što su vodeni bivoli i to je ono što je presudilo da budu oni. Kako će izgledati njihov boravak na Obedskoj bari, strateški će se upravljati mestima gde će se vršiti ispaša, odnosno na izuzetno važnim staništima za ptice močvarice koje oni treba da održavaju. Sve što radimo, a kad se tiče zaštite prirode, generalno mora da prati neka nauka. Da bismo mi zaista pokazali da ovo što ovde radimo nije uzaludno, da taj trud nije bačen u baru. Šta smo mi uradili? Mi smo pokrenuli od početka novembra monitoring, dakle dolazimo ovde redovno na svake 2 sedmice, prebrojimo sve ptice koje se nalaze na području na kome će boraviti bivoli, vidimo koje vrste su prisutne, u kojoj brojnosti, kako se ponašaju. Danas nas stižu bivoli, a opet smo radili brojanje i danas. Onda ćemo u narednih godinu dana redovno pratiti promene. Sigurni smo da će biti pozitivnih promena. Ptice koje ovde nedostaju su recimo žuta pastirica, su žuta pliska, veći broj čvoraka, vivak, veći broj eja močvarica. Sve će one doći nakon što bivolice budu otvorile ova staništa i napravile više tih otvorenih bara sa plitkim vodama, uklonile veliku vegetaciju. Šta ste vidjeli danas od ptica? Jel možete da se prisetite? Nismo još sumirali tačno koliko vrsta smo vidjeli, ali nekih 20-25 vrsta sigurno smo zabeležili, što iz tačke, što transekt koji smo radili. Nastavit ćemo još u budućim mesecima da beležimo ptice. Sad je ovaj zimski period. Očekujemo s proleća da će tu biti mnogo življe i više ptica kad stignu gnezdarice. Pravi posao tek dolazi. A koje ptice ste danas vidjeli? Pre svega grabljivice su najzanimljivije. Videli smo par belorepana, bilo je oko 10 mišara. Mi imali smo kovce, mužjaka i ženku. Tačno se videli kad su se onako hranili, pa su malo onako, kako se kaže, voljka im je bila naduvana.
Naravno ove senice, imali smo i plave i velike, imali smo i dugorepe senice, zebe, crvendaći, imali smo i carića. Vodomora, da, imali smo vodomora. Imali smo na početku petlovana, labudove. Tako da to su neke, ajde da kažemo, najčešće vrste koje se ovdje susreću. Tako da, eto, za sada toliko, vidjet ćemo kad dođe proleće, tada će biti malo interesantnije već. Danas je Svračak. Da, veliki svračak. To je ptica koja nam dolazi tokom zime, odnosno zimski gost. Kao što postoje laste koje su selice koje odlaze preko zime u Afriku, tako ove ptice sa severa nama tokom zime dolaze ovamo i tu zimuju. Ono belo tamo Ono belo na grmu, da. U suštini redovna je ptica, može da se vidi gotovo stalno zimi, ali eto možda za neke ljude koji se baš ne bave pticama nije toliko vidljiv ili upečatljiv. Ali generalno, da, svake zime je redovna. Obedska bara je jedno prostorno područje na površini od nekih 10.000 hektara gde se kroz 3 stepena različite zaštite sprovodi zaštita prirode. Osim šuma, hrasta lužnjaka, vlažnih livada, močvara i bara, svoj život ovde nalazi jako veliki broj ptica, pre svega močvarica, stanarica, sisara, razne vrste vodozemaca, sve one vrste vodenih biljaka koje su izuzetno važne za očuvanje prirode koje se tu nalazi. Ono što treba navesti još za Obedsku baru jeste to jedno od najstarijih naših zaštićenih područja i da je njena zaštita stara 150 godina. I evo upravo taj trenutak kada vodeni bivoli stižu na Obedsku baru. Ovo je jedan sveobuhvatni projekat između Vojvodina šuma, Društva za zaštitu i proučavanje ptica i UNDP-a kao donatora. U ovaj projekat su uključene i lokalne zajednice, lokalni stočari koji će zajedno sa nama sprovoditi zaštitu prirode. Pa ne znam, prolazimo ovde, čini mi se da je to. Da. Pa sad ćemo vidjeti. Trebalo bi da im bude lepo. Pored toga što krče vegetaciju, što oni, na primjer, vodozemcima svojim tapkanjem u mulju i blatu prave, na primjer, staništa za vodozemci koji oni se kasnije u taj mulj uvlače i onda, na primjer, to im dosta znači tokom zimskih perioda, na primjer, da zimuju ili, na primjer, letnjim kao izvor neke hrane i sve. I to je, ajde, kažemo, taj neki ciklus kruženja materije također i za ptice i za sve druge životinje. I odmah kreću da jedu. Da, evo jako interesantno kako su odmah došle i naravno onaj najlepši deo trave uzeli. A vi ćete da ih obilazite? Da, obilazimo. Mi svakako kolege i ja radimo jednom mesečno monitoring. Radimo monitoring ptice i na osnovu toga ćemo vidjeti kako su se neke ptice prilagodile na njihovo prisustvo i kruženje materije njihovim prisustvom, krčenjem neke invazivne vegetacije. Sa druge strane će izbiti neka naša nativna vegetacija, onda će doći i promjenom generalno flore i faune oko njih. Možda dođe čapija govedarica, one budu jako interesantne kod njih. Moja poruka za građane Srbije je budite kao bivoli, mudri, mirni i dobro organizovani, jer ove životinje očigledno mnogo se bolje ponašaju nego mi ljudi. Ovo je neverovatno. I krenuli su odmah da njamaju. Rešavaju prve i najosnovnije životne potrebe, a to je da su u grupi i da imaju dobru klopu. Kako bih vam rekla, ovo je zaista jedan novi početak za Obedsku baru, a utisak je, znajući koliko je važan benefit od njihovog boravka ovde za ovo područje, tako da moram vam zaista reći da su emocije jako izražene, a nadam se da će ovim životinjama biti lepo ovde u ovom prostoru kao i svim ostalim vrstama koje žive na Obedskoj bari. A vidjet ću i sad po njima kako se snalaze da će ovo biti jedan lep početak očuvanja prirode na Obedskoj bari. Kako ti izgleda novo stanište za
vaše bivole. Pa osjećam se kao ponosni otac. Jel misliš da će da pobrste ovo, da popasu u stvari? Pa ipak je ova velika površina, ali imaće oni dosta vremena da se zanimaju sa ovim. S obzirom da je sve propisano u uslovima Zavoda zaštite prirode, ovo područje sad koje je ograđeno je nekih 25 hektara, što je dozvoljeno da jedno grlo po hektaru može biti određeno za ispašu, a njih je sad stiglo 18, tako da imaju i više prostora nego što je propisano. Žvakači su ispratili dolazak bivola na Obedsku baru. Mali korak za čovečanstvo. Veliki za Obedsku baru.